dau rumem benalangi la sitiro buang to megaraganta buang Yesu tung kasanganna dau inan sode-sodeanna surga tung kasanganna lagi kuas isulah temai ketua panitia siaturon ambe lako anak-anak radian bongsuna kondo tarapang kure sumanga tudiona kepercayaan tumangka mibengkan angkiso yang nilang teluba balante maallo totemo lante kulla dirande rulana la disampa bote bating la dipasakke mote Mario kumuala pantan sule kila koto ongan banuan tati balik la kota dolo ata antalangan mangando masola nasang langan puang di matua daun arro balusun nalangi kalua kumua den naupa di paupa paraya di paraya anna den rampotang titodolentek kendek tangki sokang butuh dio ongan banuanta dio tadol loata maka limana aku teto di posong umbungan puduk kuku den nimani temai ada anak nenek den nimani temai sangka anak todolo majau kutengkai majong kusuruki den nimani temai kadang kutiba embinga tilempa mata bulisa kala kobatang di kaleta anna tang manda modikala ku mubala kolong tang bintin modikala ku kokulang bupenawa la sumalong daw te kulina padang kalua lagu gua nenek mangan nai sangka lante tangana tondok todolo malentenan panikuan lante lisunna pangleon kupak golaki sanda piringna anna buang matua daw maaru balusun nalangi kalua kunai ma pasare naya orang pasun nilang lolo kena umpau kui reke pendaunanna kumua dedau pa di paupa paraya di paraya anna masak ke te tondoko marudinding te bangleon masak ke ko padang di tok nangka marudinding ko padang di pomparo masak ke ko padang di talukurinna marudinding ko padang ma palampang batunna masak ke ko padang di ma palampang batunna marudinding ko padang di mengkendek masak ke ko padang di mengkendek marudinding ko padang di tanah Toraja masake padang di tanah Toraja marudinding padang di Sulawesi masake ko padang di Sulawesi marudinding ko padang di Nusantara masake ko anak nadadian inde dawambe marudinding ko wong suna kondo tarapang inde daw makdadi masak ke kotoran ambek lante tangana tondoko marudinding kotoran indo lante lisunna pangleon masak ke kotan lulolona marudinding ko patang tauninna masak ke pare tallu bulinna marudinding kete tallu etekna masak ke ki masola nasang marudinding ki angga mairi lagu gua lasule kan lakot omang banuangki lati balik lakot adol lotaki aku tuh no pusung bungang puduk sunu puto biung lante maallo totemo dak tameku tanah tau mak mindar atau dio iya dikan te akunna te kale misa-misangku mario rigo dikka inde kaleku lantang-lantang banuangku susidikan to indoku tento to mendadiangku tang kundai lan awatna tang dodo sambo bokokna kemelau ribang bana keloson ni pesulunanna iari anna mak dodo nari sambananna
Sambu nari sang tondokna ke melawe ribambana ke loson ni pesulunanna. Apa aluk ridu kete pasembungan puduk sangka ridu kete kompuran kada-kada. Angko bendan usumbungan puduk mau bana parang nonan lantai tanggana tondok. Usumbungan katang palandiran na anak nadadian bongsu na kondo tarabang inde dawa ambe. Kukua pagari na siadang pangan na geden ni temai buangang kadang kutu tang siduro lalu benanta pantang si wisata ladi gua masalah nasang kita anggamairi tasibenmo tuo tasibenmo pasake lata gua solanasang male mati pasak ketor romo inde masak ki masolanasang marudinding ki anggamairi. Oke, selamat siang guys, kita lanjut lagi ya, masih dari acara pemakaman almarhum Dr. Andos LR Tangko MM di Tongkonan Manasura Tangko Lenge Gandang Batu Selana. Ya, dia mati kalau desa kemarin kanina tu salah satu. Dan dia mati bertugas di pos kaki siang ni uki sepak-sepak. Sabak ia temai sang maratun, nate mai temara putar lagi salai. Ia nak kita teraja di kopakan tenang Bulawang kato. Nayan na salah satu mati mai. Sangat tajuk ko selesai ngamoto. Ia motok ko di Pakaloloi. Sito mentonganna rombonganna keluarga Papa Ega Jumailasu turang pome patumali tutun kaborok lakone tasi latanong pataru katong konanta latoro marinti di lantang nomor 10 salah ko lantang nomor 10 tali. Susi motu disipakati nila kumua ya gedente meko di kina lolalan katu ma'rupa bayi kan isa katu yung aluran ng patatana sababannya si Loki na demo de lokasi na pasadia keluarga Jawa boko ala reke lakanaw po sa reke banda hindi sitiro de may ito di papatuy iya. Ya rombongan tuh lah tapat sama polio mau jumai apa tuh
rombonganna keluarga almarhum Indoipun Ranterengen, rombonganna Bapak Lola Tatedo, rombonganna keluarga Tako Marinding, rombonganna keluarga Bapak Anto Nibali, rombonganna keluarga Indorili Talondo, rombonganna keluarga Tesi Pedalean, rombonganna keluarga almarhum Nebator Kondos Sampang, rombonganna keluarga Neselin Rante, rombonganna keluarga almarhum Pulisen Tanete, rombonganna keluarga Ambe Sumule Polokulo, rombonganna keluarga Tiara Bebali, rombonganna keluarga Papa Claudia Pak Herman Buntao, rombonganna keluarga Pong Martin Bamba, rombonganna keluarga Indo Rianto Tondong Kamola, rombonganna keluarga Negarama almarhum PL Pagnoli Manale, ana rombonganna keluarga Nepakoti Batupayo Surmaneta, Lampung Kaulongola, Yo betul sama Pusen. Tabe Indo, tabe Ambe, tabe Angga Sola Nasa. Dondogo Rongko Tekalambi, Kalebu Batu Lampar. Ia mau padang bintengan Lembang Asia-Asian, Pantaranagna Talu Kurinna, Inde Dao Ambe, Inde Dao Tarapang, Langan Umpo Waju Baju Silena Tongkonanna,
Umpo takin sangkalam mana isungan pak kalandoan. Tumangi tongkonan Banwasura sidang Banua nenena tumangi padang dito nangka sidang Bambana Bongparo makang bante mai taruh kumbulawan na inde daw ambe manapa lolosukan naurena inde daw mak dadi demo gai mutang mama tangur rawan bulu matang mangloloan tutu bongi untaru dan nari lambe umpo bayu boko baju selena Banua nenekmu tongkonan todolong umpo takin moko takin sangkalam makna isungan pak kalandoan lindo sandalindona tasige batu rupanna pantaranakna patang penanian nalili misa bak bana ia monanai rampo lembang siapa rangi toan luang nena rampo umbaluk bak lalong sangka mak kasea-sea ilan patang penanian nalili misa bak bana diumba padang di Buntao Mengkarapa padang di Toraja Utara si ayo kalambara ramakamban tumba padang di Marinding dosang basse neneta dosang kalapanda todolo kapuang antar nato roi taruh kepulauan nato pada tindo siapung barani tungkasanganna todau padang di Marinding membelakan kisani doyangkan kipelelei kue tondo benanai tiga ronto aluk santa pidunna lamai Banua kuan saling bano Marinding lindo duka sanda lindona tasik batu rupanna pantaranagna padang di Memali loro Sukandorena padang di Mangmasi ia pondok di Pobelohara daenan di Popantak nakal lolo lilina padang di Mengkendek paritikuran danna basse adina pakapanan atau diumbang padang di Pemanukan dondo kelopi bulawan tongkonan napa lolo Sukandorena tongkonan sang pulau dua ia mau tondok di Salialu ia mau padang di Rante Pemali to di Pemali Pemalina to di alukna aluna tintri buntu sangkana parasai tondot Pemalina sumbang datu totang di lamban tingayo bokona ia pindah di lamban di rinding tipalata di Gulambu Karunomi tondok toma talima toma pasapu dotilari pakan nato dibuat kolam mai tetangana tondok totan sobakan lamai tenisun napang leon diumba padang di Pedang Lean Mengkarapa padang di Talendo diumba padang di Sampang Mengkarapa padang di Rante diumba padang di Pulo Mengkarapa padang di Bamba nalili talu kuring
Anna melindo modemai taruk bulawanna inde dawando lolo sukandorela inde daw maadadi rampo sisola lindo tang marangana usoyan ni temai sambako diluri galang kapuk ma'rupa bumbungan bolu sitam mu'urakna kumua sorangan sepu ada anak lembang tadewan sampah waseto dolo dalam barang bolu tanda mario kikuat tade talangan musik pakana bakta taendeng musik pakana inang kumua kenna ilawan kita duka lakungan kenna bakten kita duka lakungan tak lama tangga payah tedawan di umbuku banuanna tangla teloran payah ini dawa dadi untam peang to kamurna apa buang mak kada tungga mak pautang salah-salah ladi kabung tapi buka ladi duang dia pati batang rabu bumoradikan kumpak disosoi mora. Iya. Tanggal TV ya? Ya. Siap ya, dia akan shooting Ki. Kado ko sila la ko siya kale. Sakal na daw ako. Hi. Hi. Mas. Mana na?
boleh saya bawa nanti. Ya, halo teman-teman dari Sonala TV. Ya, kembali lagi dari Kandang Batu. Ya, ribut mikisan itu. Diong Senobati, diong lana pentan 52. Batik nato gandang batu, Mariona tomak palampang batu. Lagu tedao ande, to turu to mama, dao te kando obulawanna. Kumualan na umba ni paupa, paraya di kaparaya, annatang pitoro lepek, annatang keso yang buku. Male sau rumen benalani, lasi piro puang dome gara-ganta, puang Yesu tungkasan anna, dao hinang sode anna, suruh gantung kasan.
Batu. Nice. Oke. Rempong semua. Pada nasang daro. Live kan? Sangat aktif. Iya, hai. Salam dari Gandang Batu. Gandang Batu. Gandang Batu. Tarik. Tarik sini. Cuma statusnya saya sama Tante Gus beda. Saya menunjukkan diri, beliau menunjukkan. Rendang gitu. Tapi Tante Gus, di mana-mana itu Tuhan mau pakai kita. Sekarang Pokoknya saya tidak menjauhkan biar banyak. Saya Lagu kita tu marasan pa natarangan inde lantak sarar tuang boyo inan pentuanginan lagu sabu painde sangararata inde pagantian bulawanta citetena tulatanain pataru katongkonan kamarintinanta yamatu katongkonan kamarintinanna Jumedi Pawarang anggota DPRD Kabupaten Tanah Toraja Makale Turapo Mempatumani Kutur Kaboro Lako Anak Tomate Matur Romarinting Ki Jo PIT Katongkonan Kamarintinanna
Nathaniel Tandirogang Jumi Samarinda Turampo Mempatumani Lakotowalu Laluangan Ki PIP Katongkonan Kamarintinanna Pemuda Pancasila Tanah Toraja Turampo Mempatumani Tutung Kaboro Lakosarto Laluangan Ki PIP Katongkonan Kamarintinanna Negrien Bati Naguri Jumi Makale Turampo Mempatumani Lakoan Tomate atau Marintingki Inde Banua Latang Memorontan Saya Orang Tanah Katongkonan Kamarintinanna keluarga almarhum Indo Ibu Rantirengen Turampo Tanah Kira dan Kambang untuk dipulauan Ibu Putar Supiadea atau Marintingki Igo para malam para malam B Taruna Katongkonan Kamarintinanna Bapak Lola Patedong Turampo Mempatumani Lako Papa Amuel Latoro Marindik Kilan Pangkalung Pulau Kasera Salah Kupatang Pulau Napa Katongkonan Kamarintinanna keluar Katatko Marinding Turampo Pangkasikira Lama Kambang Turing Bulawan Bukutan Supiadera Latoro Marindiki Inde Banua Latang Mengkam Utara Katongkonan Kamarintinanna Bapak Harto Megani Ini guys, keluarga semua ini guys. No? Buka apa? Muncul itu. Itu kembali minta TV news ya? Anak buah ini nanti kasera. Itu. Sangat lagi. Apa tuh solusinya nih? Oke guys, terima kasih guys. Baik. Jangan ini ya.
Na yan ang tambang kalian na lalu maringan yung bulawan naman na bawa. Nakantong-kantong iba ada iya. Iya. Itu lah. Iya.
labe lako kita solanasang makali makna lako kita tu merasang pa nariai dalam tangkaran pohon bojo kembali makasih lagi dari metemai wairolong di sere kalau umpan di karano melo samero milona kita tumen kamu laku to inan tumbang keribatan tu naik depan to tanam pataru kudona katong pon. Ya, sampai lagi kubasan itu rombongan tuh lapa pertama rumai depan tuh waktu totemo. Ya mo, rombongan keluarga Baksi ST Tako Jome Victual. Rombongan keluarga Nelson Jome Limbo. Rombongan Ebon Jome Papua. Rombongan Papa Lia Jumai Limbo. Rombongan keluarga Nelini Jumai Limbo. Rombongan Nekiran Karangan. Rombongan Nekiran Karangan. Rombongan Ambehanun Kadwaja. Rombongan Nehica Boronan. Rombongan Papa Sinta Bolong. Rombongan Papa Prius Tokaluku. Rombongan Prince Soladina Tokaluku. Rombongan Papa Risna Burake. Rombongan Mama Putri Buntu. Rombongan Mama Kevin Buntu. Rombongan Polute Rante. Rombongan keluarga Pala Batu Ponggodi Randang Batu. Rombongan keluarga almarhum Indoniana Ne James Jumayawa Koroan. Rombongan Indolina Kepe. Rombongan Nenopri Batuang Dehanti Tolang Balamba. Rombongan Bapak Filipus Tongkonan Buntu Batu Batualu. Jadi aku tuh rombongan tuh lah pas saja kalian tanah rombongan di depan sudah semangat.
Tabe Indo, tabe ambe, tabe angga solanasa, tabe madi kana tondoko siman karaeng napang leon, tabe lindara bulan siman barrena Allah. Tonta lao ribang bana tonta kede ri tondongta tumangi riu talese sidang batu kating dai nakua umboralan laliola niola umbokalua lakban buntu maklako lakon Pagapana kedeni temai tolek lamban tasik temai donona liku pidunanna temai bombang sirayon anta sadi yodiyona main anta sangkun sanyatan nana lalang situru pesak kena kuang matua sisa lagan rabak-rabakna domenang paharalata langak misi ayo kalambaren ke misi barung barana rara makan batumba di batuanu dolok lopi bulawang talu lembang Todi yang padang di batuanu tanai seraka tahu tak arakan apa beli. Koe tondoko di potasi 56 padang di Sanala. Daenang di Polibu lambena wasetangana. Tondoko markana toding bulawani siapa gonggang naden dean siapa liu tolan lorina. Lindo duka sanda lindona mengkara paba turupanna pantarana kena padang di kalanggunan kula ia dong pentungan ni papa mawana kalanggunan kula dong pelalung beni sana ikan daurena katampuran nama siang tiumba padang bibit tuang ia motong kebana lupong pinggang sia ledong toa luang mina tokula pura di gelenduk tiumba duka rarama kamban tiumba padang di limbong mengkara apa talu babangan tiumba padang di kaduaja mengkara pasang tepo buah ia mau padang na toding bulawani nenek manganai sangka siakan digau to alloy ngena lilina apa tepona buah lindo duka sanda lindona mengkara pa baturupanna bantara nakana padang di maakale lolo sukan dorena baseka kanna ia mau padang mak patang lontok nataranak annan penanianna dapatang buah karua buahna annan penanianna lo lindo duka sanda lindona mengkara apa baturupanna rara makamban tiumba padang diawa turrowan na lili annan buahna pitu penanianna ia menanai bendan pirik-pirik siapa menggalo dawa kalang kana buntu nanai umpang barak mak kali uliun todi podoan permane dawa layu kunatan itu tonna ditulak buntun nabone tonna dilangdak manetena tosen danabone pakana pantarana kena padang di Mambela pangluluanna randan langit malun tiumba padang di Papua todio padang di Papua todio lelean urang
itang naisar raka tahu rakana peleli ia motondo ko mangkana toding bulawan ni ondo api toan wengena tokulla pura di peleli kikoton tamel lawari bang bata tonta ke deri tondokta tonta ma lopi daolangi tonta ma raki dao salewu tonta mengkara padau padang di Mangkasa tu tumbang banagoa ia mau tondok nanai bendang merasa tedong sia Sultan Hasanuddin to alwangena tonna lutu tombang kito mak mata mabusa tonna usa pala tanah kito mak kuli pute balang datu kasanana anta sadio dio namai sang untang ngatang ngana lalang tonta lambi padang di bamba kuang tololo pintu de ata tanah nai torromilayo unni summa lea lea anta sadio dio namai anta sang untang ngatang ngana lalang tenta lambi padang di salubarani toliong minanga lambe koe Buddha masa pitungan isi salu siurukan bungkang umpar Ramadan anta sadio dio namai anta sang untang ngatang ngana lalang anna den rampo lante tangana tondok tutun lante di sunna bangoleo lante tondok tuo balo kalau lupa tilap barat Nirina dan Lurina ia barang bintenan lembang Asia-Sia lagi dua sampah banding timo tondo pangodonan Mario Iya ada. Tempatnya dulu itu. Iya di kota Benenan. Di kota Benenan. Itu salah lagi. Ini ada banyak tomat. Paul makan di atas itu kau kalau Paul.
Hai. Tama, Miki. Oh, Oh, benda tong kisola ini sih sudah ada. Aku sama saya tidak ada. Kuatin din daw ko. Oh, mo lo ko karo. Bang. Iya lang sila siya produk kape. Oh iya. Kasi tamu-tam. Iya. Oke. Guarda che Sila. Lagi dong. Tadi sama beli. Biasa. Mana kan ada media? Media mana? Sisi katanya ngeteseng nanti anak kaba ya nanu sisi main. Kalau dia tak ringan sab. Konten kreator. Napi maputo-puto itu ano na. Hindi ako konten kreator. Iya dia tak. Hero ya. Wala tayo pupunta tayo, punta mo na yan. Nah, Parang dia ni, kami daw mo.
Kan lah minta marang mainan na dalawang mainan na parang duli. At ako hindi tiyo. Itu omnya bapak. Oh, Ada yang pentalan. sama lang kilang na eh. Umbar. Hello. Aman terkendali. Aman. Ya, tuh selesai. Ini pokok orang. Ada garis-garis banyak. Karantina. Karantina raka. Karantina. Kalau di Pangalaga daw. Sini dong. Peraya. Lalalakan dito. Oh, nanti udah pekadai. Jatuh. Mama Erling. Oke. Capek guys.
Tak salah dai ni kena apa ada. Kada sari kapanay ka sotingan sa jo makala. Oh, wala. Rio, nakuha mo na to. Masih bertahan. Rokok kaya. Wow. Rokok lantang guys. Rokok. Rokok. Iya, siapa na melindungi ka may bulan na parang yung ang nating ayutan ng Solanasan dolo yung may lata patobang bikolong ikanala na ko dok pandita yung may gereja keluarga kemudian apa ko na titik yang do katabi na natin pemain matutupang pemain gunakan marasakan natin agar kematisan napatutong kumamasin na pumatua lepan napapayan sama Allah di ngayon na pamarapo na pakalang pasangkarang itu lompatun na Batangkale dolo lata pasikalamba Batangkaleta baik minta rapat pasantuk tak kuresumangan itu mintu kamamasian lata pasambagang lante tangga-tangga kamasusan opuan kita leomo rampo tukus sabuk sang madatumi ukur resumanga itu Pak Atungguan milako kami Solanasan lante umpanata India ada anak katongkonan ladi patarute sara kamasusan apa pakala Tito marapu lendri temai Pak Tondokan Kombongan na pasangkaran kan tulang patun na Batangkale merupakan desila satu lagi pasikalapa Batangkale i kuresimanga itu yang natulong pamatoto kan umpanaru di negatuan mairingan na kalau panata itu sara kamasusan si Solato marapu lante inan i patokan opuan uma tanda pakaboromi na koteto marapu mitontong sorongan ni kamatotoran na pasangkaran kante kande silasa di Tingayoki
Lupa matoto kan mapataroy kay katuan pa kamasyami. Mitotong marusulungan nita matoto na tira pumasok sa tuminto na parang na simpo na tiaga tumarasan na tingayo. Saya dimetong nito man ka magoyong-goyong pasarasan kani pasulyati ka matotorang sa lanasan. Akitonto kung tiro na rin sa kumuta arami sa ayaan ka nuuling kay te katuan daw te kuni inapadang. Si taro na te sara ka masusan lante inan tontong kisurok tamakwasan minakamon puisan ni ang namaadin lumingka si turo te may apaman ka naraata ate may keluarga turan indo turan lambe anna tutulalan na si turo tu pasak kemi opuan lansangan na anak kamoro ami pon kipong Yesu kitimang pure sumanga tu kamamasyam. Amin. Tabi lah ko kita tu marasan kondisi lante lantang karapuan bokyo. Kiko tabe ta pataran rampak pitalinga duanta ta palidang maya-maya pisuling pak beranginta. Angki langam bos sabu inde sangararata si tete natu inan la kanong pataru kadong konanta. Iya moto patongkonan kamarintinanna keluarga almarhum ambe alun lemai tongkonan tondok bangla turampung tanda tasiki rara makamban untoding bulawan ibu kutang sipi aderan parometua la kanam pataru katongkonanta la langan kialang sitaru lantang nomor kamu sana lantang nomor aman katongkonan kamarin pinanna keluarga bapak pilih jong matongkonan batu alu turang poduka tanda kasih kira makamban untuk di bulawan ibu kutang sepi aderan terituan lator marin tinggi inde banua sikaru lantang nomor tanggu salah lantang nomor anu katongkonan kamarin pinanna keluarga almarhumah Indoliana batu nenek James jumai awak teruan turang poduka kata kasih kira makamban untuk di bulawan ibu kutang sipe aderan tormetua latar marin tinggi inde banua sikaruk lantang nomor talun lantang nomor anan katongkonan kamaritinanna keluarga Basi SP Tangko zaman tuang turang poduka kata kasih kira makamban untuk di bulawan ibu kutang sipe aderan tormetua latar marinting inde banua sitaruk lantang nomor talun lantang nomor anan katongkonan kamarintinanna keluarga Nenopri batu ambe anti to lamba turampongan padumali tutun kaborok lako nenek nairsa lata maki lantang nomor Sangpulo salah kolantang nomor sangpulo kali. Katongkonan ni kamarintinanna keluarga Indolina yung may kete. Rampon netua ala tormarinting ki inde lantang nomor. La tormarinting ki inde banua sitaru lantang nomor talo na lantang nomor anu. Katongkonan kamarintinanna keluarga Pakla Pungbun yung may rantang batu turang poduka metua. Lapor marinting kini banua sitaruh lantang nomor talo na lantang nomor anu. Katongkonan kamarintinanna keluarga Polute Inderante turang podu kami tua lapor marinting ki inde banua sitaruh lantang nomor talo na lantang nomor anu. Katongkonan kamarintinanna keluarga Indoketi katongkonan kamarintinanna keluarga Indoketi lemai buntu turang komen patumari tutong kamoro lako Indo Ending batu neering lapor marinting ki lantang nomor 20 apa salah ko nomor 20 kasera
Katongkonan kamaritinan na Indo Putri Lamay Untu. Turang komen patumali tutun kabolok lako Indo Eni Batu. Neeri lato romalinti si lalangkang nomor 20 na pasya langkang nomor 20 kasir. Katongkonan kamaritinan na Bapak Arudi Jumay Boni-Boni. Turang komen patumali tutun kabolok lako Indo Eni Batu lako Neeri lato romalinti langkang nomor 20 na pasalako 20 kasir. Katongkonan kamaritinan Indo Dani Lamai Buntu. Turang komen patumali tutun kabolok lako Indo Eni Batu Neeri lato romalinti langkang nomor 20 na pasalako langkang nomor 20 kasir. Katongkonan kamaritinan Amberatu Lamai Buntu. Rapodukan patumali tutun kabolok lako Indo Eni Batu Neeri lato romalinti langkang nomor 20 na pasalako 20 kasir. Katongkonan kamaritinan di luar kompetisi hubungan biasa langsung patumali tutun kabolok lako Bapak Nini lato romalinti langkang nomor 10 lako 20 kasir. Katongkonan kamaritinan keluarga Prince Soalina Jumay Dogaluku. Turang komen patumali tutun kabolok lako Mama Awi Ngili lato romalinti langkang nomor 10 karua salah kurang talu. Katongkonan kamaritinan keluarga Bapak Prince Jumay Dogaluku. Turang komen patumali tutun kabolok lako Mama Niwi lato romalinti langkang nomor 10 karua salah kurang talu. Katongkonan kamaritinan keluarga Bapak Sinta Jumay Bolok. Rambon patumali tutun kabolok lako Mama Nini lato romalinti langkang nomor 10 karua salah kurang talu. Katongkonan kamaritinan keluarga Ika Borona. Turang komen patumali tutun kabolok lako Bapak Nini lato romalinti langkang nomor 10 karua salah kurang talu. Katongkonan kamaritinan keluarga Nekila Jumlah Jalan. Turang komen patumali tutun kabolok lako Babalu lako romalinti ketindai Banua Sintado langkang Babalu langkang nomor 6. Keluarga Nini Romantigo Nini Lindo. Turang komen patumali tutun kabolok lako romalinti langkang 22 lako langkang 44. Keluarga Papua Lindo. Turang komen patumali tutun kabolok lako Negara lato romalinti langkang nomor 25 lako 46. Keluarga Eko Papua. Turang komen patumali tutun kabolok lako Negara lato romalinti langkang nomor 45 langkang nomor 46. Keluarga Indonesia Lindo. Rambon patumali tutun kabolok lako Negara lato romalinti langkang nomor 45
Juga dia membuat selalu masuk ke semangat untuk juara dan memiliki apa di juara ini salah satu Dua ketumpuan kembali diangkat Imam Abdullah yang Nah, Oh iya iya. Enggak kepada apa? Tapi kita mui kota.